intelligence computers na anai ning basyak anai te nei basyak sa hali do dui ba gu re he ya anai I lung za bam le noi ai za lung dau le ba do rang ba mang le it's not a prophecy rang kan to ba do mang le noi le zu do lung za bam ba na mai computer na akwas yak pa mimik to do bi le a lui sak pa mimik to do bi le ina samsa syak sa hu ba na ba nim ba hia ba la le na nang su I syak sam phau do bi ba ra he ya nang I lung za bam ko le a lui sak pa na nang computer screen ga pop up te lu za rang kang ke do bi ba ra he hang sa ma victimizer za bam ho ra he ya nang I anai lung za bam ko le noi na mai anai lung za bam ba za it's an era of wonderful medical innovation da mai January pega heblo ga China gang ke pe pa batang accident na dang tap ti za pe hi teran di be gan thuk dai daulat sa hazai phakta dia ka za grafting te go pa pi ga pa ba dang tap pe ti be za anui ma ling menasiu le hing bang ke pa ma pa ka hangya hing bang pugu brands di be ga ke tu lu ke tri ai lu za pa ma pa ka hanga te gum za si pa ba dang tap pe ti be za pa pi tang ga grafting de wai lu za ting make madai ko lu za si grafting de roi za na hazai phak pala lu za oxygen pa ba ga phak pala dai lu za pa ba ga thu kai dai le sev kla zan thu kai le it's an era of medical wonderfulness agum ba gore he ga nang I anai lung za bam ko le noi kem na za mai young population do ngong ki le ngong sam le alung ne le ngong ki lai zai na in te ko le he be za ada ga sak pa le ngong sam sang le ya na I come from a school of educationist akasang zegna si pau si pai me do ma ma rang ai la le because they are not a future panoi za ne go future ma le young people are our future pau zegna young people do ze interact ne le do panoi za wangai lu maka la pe te me microphone ke na se design ang noi ai linking ai lo ba rangai 2030 wang design India will attract all the major companies of the world ting kom sang na za him re sang na ba za mate ta de le mai ting kom sang na jang kai haruk pata ting kom sang na za him re wang design Tesla company the biggest company for cars manufacturing Elon Musk they pre lungi lang pe ning sing lang pe na pagu manufacturing unit sa India ga kayo le all the garment industry anong ka label ga pazita ti bangkang ko lo Louis Vuitton what not you kong ko mi pazita pe le na za ka ta le pe bam za India ga one company kayo le when ting kum sang na za himre mate maklunga somai na mai ga wang kayo le iPhone manufacturing company India ga wang launch to le ko ta de bizegana India has the world's youngest population in the world ta de bizegana India ga company pazita palina India ga wang manufacturing companies they are allowed design na anoi go population high get dam high get re horu ka na tingkum himre minye nang kang na go population na ke bizegana India is a superpower tele. Sina kata sipogo 2030 the world's most important companies from Apanigo manufacturing unit kai designer. We need people. We need skilled students. Jimna nang le ni spo machine operator wa. So kyo pina men kang re yanan re le za visiting ke makando aram kang pina magu scenarios. Are you prepared? Nang kadalu de me. As a prophecy male pet kule pet kable wang salam de le are you prepared hanam ramanang ka dalu de me sige skill de luza mobile thing thokai hangya electric ria de le hangya computer coding de hangya nang ka dalu de me kadama lai zai na you will be out of place nang zat nang bam hangao le sina ket 2047 wang design ting kom sang na za dai sa na kom design India will be a developed country Bharat big sit here's a government nang ka project is that is alarm le ting kom sang na za dai na wang ne India will be a developed country nang anai lung za ba ka dai za disu di ba ka dai ku ko ta so du disu di ba ka dai ko ase te wa saka ba mo hatale na ba mo piso bharui pe go tolob le ya doctor pe mai ke lang za ki ma ko
piso harui pele sakate wa bamdiu pagu rehemi hangle bamdiu gari tele pele ze sakate wa bamu pagu rehemi hangle bamdiu emergency hangle bamdiu 2047 tinkom sang na ze hadai sana kom designer India ze developed countries de le ze declare te wa hange ka government and renzala mile ko ta te bizegana tinkom hadai sang na ze hadai sana wong designer India me ze independence ngo ba zating kum high cat sang dia bzegena these are our future aiza nan kana bege anoi go future le kyo pina me Manipur and Nagaland nang ka dalu de me are you prepared again na carbon trading very important carbon trading tamenglonga aya ka sing marame tamenglonga tingkum kareu swage nangai hadui bum lui mi lui malo tingkum kareu swage anai mara me nang nui tameng long ting kum kare so gam be ta blog hadui bung nai kang kare kang kai hang zo za bam jang nui lui sang malo ting kum kare so ga lui sang ma le he na mai anui lui sang la ni so carbon trading oxygen industry hebe pa ko de le na mai anui hadui lui sang la da kanong ka halem point na hang hadui tai wang la it's packed seal te lu za lui bele aiza company da kana lui bele hadui lui sak la madau do ting kom kai so ga I tamang long long blo ga hadui lui sak le sa ma le apai na rang le nai sang na hadui le lui le bi nui nei bang ko le we are buying it my anui mbe pa design na hadui lui ma ka hare kim mai ba jem na ga le no we are buying water to drink now young peoples hana merame hadui lui savon za nang noi sui lu anga oxygen nang noi lui le noi mati maklunga government will come and say hello Togwaram area Mpulua area Nzing area Nkyo area you are carbon area declared as reserve he reserve te wang behi law le anui sui lu abasang ba luya behi wang le noi it's not a prophecy as a prophecy mang le noi as a wang aba nangai ta rang le le nangai ka dalu de me apo go situation wang designer what's your strategy for your survival nang ko go strategy te is a ring ra se nang ka dai me ningai me as a inui da ga rangai nei le na mai lui du sa ta lo oxygen pap Delhi la le po guduken zi za ngai de le oxygen pap Delhi la le and the industry is growing sipo wo oxygen zo be ki za po gu brands te pet sa la mo le ko ta te bi ze gna especially hata de wan designer India singa tingkai ngai ta diu le ni te la na wind speed reduce te diu le hata wang designer scientists ma na wind speed le panui measure te kam le na mai Pulwaga wind go speed de ke lo artificial intelligence na sayule ting ko mai wang lo predict ngam le because we have the data ting rui wang ba hisiu ting kai goi wang ba hisiu mainland India singa hata wang designer wind speed ting kai go speed cha ngai ta de be ga million of cars paryak kasai ta sengam silak diba gari lim za bam zegana spo gari gana tingkai pa pele za I tingkai agum begya lani 1 kilometer radius from the earth kadai gana hang ba kilometer ket sang begya spo gari na mi kha pa pele za deposit begya million of cars ngai begya tingkai za sia di begya oxygen za sam di begya mi pum hang sun bi ma immune system sun bi ma na spo oxygen zo begya ta lu za pungket penui nei kia gomai lo za tau za lipsi kya za halem king za te pring la ni pung kya ga ronggang de ki paisa hai kya ringe pe ko pung kya oxygen ka hang ze gna you see we are buying oxygen do isa bam bara hega nang anai I bam le no so what's your strategy nang go strategy ko lo Dailam zalung daw lang le. Dailam zalung abahimang le. Dailam zalung anang suilu daw lang le. Ang suilu daw lang nang ko te se side me. So what shall we do? Kyo piname are you prepared? Ano yan na sa kulay design na na? Mato ka le we are in basic. Beginning na sulay bile kuya male. Isa he along suy gan ning bam le an thousand.
za kyo pina me pe no to lu ble za isang he no e za ining ba ne ning de sie da ga agu decision swai la le wang le ning pale why politically pe na politically kyo pinang kang re pe na we are dead politically we are dead anoi politically silent number 1 economy pe na anoi go economy chau crore re ko bam se kyo pinang kang I think I can challenge crore sang ko ga le ga na mai le economically we are zero religiously pe na haram pe le swin sam lak za bam le za midaga study te pele educationally gazette officer ko bam se who are the IS officer gada maram MCS officer gada NCS gada who are the engineers studying in IIT engineers also IIT ka thaigo who are the students studying in elite business school pazita pega ka thaigo lame gada ke nraimam phuang ta kile let's stop blowing our trumpet anoi karna negon tiam muta kile be ya mai rangai nei le donga anoi pau anoi gu leader na rangai ka khulwa hebeze khubale yes understand we are physical strong si dhama kale it's not an era of being strong sipo gure he ana na ka makle strong hebana nakane so the kuba kulona are you the potential human resource pakwa ka bam zemna pakwa bam zemna me sipo go potential resources a kuba heleni namai kuba go definitions a namai kadai prega tana bu kuba go definitions a nangwina si mak bam zaina na kuba go definition na potentially human resource potential bam go human resource to kuba hele what shall we do? Go economically zero, nobody has crore in their account. Politically zero, assembly gan Raymond Kama Anugu Kalei Polia, Ecolame, Nisamsa Ecolame. Representative to Satalo, MLA Pego PS on Batewako, Anuizat Kagale. Namai Pina, mic off. Namai Pina. Marampenya ne MLA sai sui rai where do we stand ngoga anui sablo kele let's begin namai anuya na wang ndui bagurimba na for me ahang te zana my wang ndui bagurimba na kapoi minge ter sale no kabakare ter sale no hang kape marambe na XYZ wang lo za chief guest le no come on ayana ngam bagu situation le mage pung bagu situation ya nang anai ilung zam lamule nothing to be proud of maga migete bangale hena what shall we do what should be the change ngau na kakaliba pungwang ra se ina nang nuidaga aiza action plan toy nei ba ai le ni mai anui ndui bugu plan na ai le ni anui ta ze ga za ayan tauza lubi amlela da anui le za nui go ta de amlela da but again tau haro ba za unity is good. But what is the action? Action follow. The action is let there be revival of education. Education go revival ke namai anui wang harolo za. Education go revival na makti zaina na. Survive long hong bago talunga anui long pa ko lai noi ba za. Rangai le. Education go revival digum thakte wang rasa. Yes. Namai MA BA loi loza malfunction to di ba makke lamoi BA loi MA le loi ma dole te pesima Twitter sang ba man sai barosima government go policies take loza wrong implementation of fund take be samne sangam la ko BA MA makke lamoi le sipo wana anu rectify te ngam la ke gone is gone tati batati do let's prepare the young generation na point ram du za anoi tele su dai kile ke na maya na anoi kyo puina me anoi go powers and ko na wang lo nowhere else ko na wang ra lo ma ga du wang abang ga le na mai anoi kyo rain kang or I don't know I don't approximate go area na si male do pulo to go ram zing katiang katang kai harwai lo ze carbon oxygen bank do bi belang mile multi-billion-dollar companies madu anoina harualu ze
So nang na si po car manufacturer to le designer na tingkai apo zel siaba atmosphere pa ipaku agu area ga hingbang bambaramana sipo tingkai siaba du za rup daw wi bagu area la mi le anui hang multi crore pe he daw wi ko ni he sa daw wi ko so na sa ra sa company du so na su de ra sa company du so na chao aram dai lo ga hingbang paryak na ka sais kam sita di zana noi nang na tingkai siaba crore nang go phone de le pe mai tingkai siaba lakpat nang go atom bomb generator mai nang ki apo san kai ming e te pe mai gas n phat pati bago cement te le mai hapyak te le ba mai ko te le ba mai tingkai siaba pati bele na anoi go range kan an rup ko noi anoi hang ko pe sa so na question te ra sa so na question te ra sa we can question only when we have education ba ma lai na si question te ma ko lai ni ta ku hing bang ko lu mi sui le lu wa bam ga taw le ni so our preparation is education le let's begin young hana za anai nam du za te su ke le da mai ka ke i Singapore system of education kya liang research te liang le Singapore में जा कदाई कसे को resources लेगा अन्य resources ना पुटिंग हिंबांग ना पुटिंग रसी ना पुटिंग कबेना ना पुटिंग मफुना ना पुटिंग तुकांग ना पुटिंग Singapore the resources ga कदाई कसे ना पनुइना दिगोम जा कदाया ना my one of the developed countries healthcare system ले ई संगा ko ta te bina pantwe go kase na I research te yang blog they are based on anuyana chao anuiram daily ga daga anuyana te sing na anego government budget kai design na te sing budget kai ke rang la re noi hanya te le maku hagi mi te le maku maram go masalui maku ke anoi nam do te le ke sa panu if education ge invest basic na mai Singapore do that east of USA aliam pe nai make pen pe America ku bam ze ko ta te below na Singapore se strategy ko ga panai go hera so kai se education na so kai business na mai east of United States of America ma na in zo da le ze sa ka da bam ze ka te ka se ma the resources ga ma lengai be le ze pat ma do my superpower te bam be tane zazim naram na bam nei bam za ko ta te bine education ne invest bine pane go education system ki piliang ai blog government na school run te le private na school run te pe ma le government na school run te la best of the best facilities pe le uza ma le aidan le me ko na ka the infrastructure le aidan le be school building te le pung somali siki bao pung school na tabaza pung somali siki bao ni siki ba pa dai za na poi nang ko ta te me pe ai ga hana poi na lai na pagu skills hello ka the ma hello go tuition ta ko football tha ma football tuition ta ko maths te ra ma engineer te ra ma anka go tuition ta ko scientist te ra ma science go tuition ta ko tuition ta dai ko tuition pai ko so I question akarna isakle school ida I saw ida da ko ta te visit na panu tuition pay dai sa add on courses ko ta te business extra classes pay dai lo research de blog they want to produce the best ilang ba pa ka hanna blog ge blog bindia project na extra courses pay dai le heuza ka thai visit na my Singapore za education hub ko le anuigo ngamza na ke nye te dai ramaka what should be our strategy ke na maya na education revival wang dai kilai bezaranga nei le education tel designer kanung ka anuigo leader maram na le rangda IS doctor engineers MCS officer NCS officers government naukari ka kam no education is not just that ai za irang si nei le pui pemra me ngam ram do education lang da zai na school lang da zai na IS doctor engineer anu ya government ngau la ka ba kui le noi spo concept kam kui le no Bill Gates kadai pre ke lung ipe keta Bill Gates na rang ba ken na le if you are born poor that is not your problem but if you are poor now it is your problem
nang kalak long sia me kia long ke wana nang go problem ma lai sa do kalak long sia me kia long ke lu pero ina long sia bam di na nang go problem le ko Kau zai kana kalak long sia me kia long ke lu ak kia kalak long sia da le si kai ma ko le akia kalak long sia da ga government ta le ngau la ka ga rangkang pai lo za nim si la ka le si ka thai ma ko le ba na it's a very wrong notion mai in nui ta rang ai le si sang kun long ba long sui de le ta si ning sing till higher secondary nang ka thai lu ma le na ka dai pre long ba za long hong a bu ra he ya mai na ma long ko na mai I mai niam ge anui Christmas te hang le niam maram na sui kha ka bei pe wang le ka bei pe wang ba panu ka bei pi ai te ga I sam san te ma le ni ka bei ka ka in that ka ko aba na dui bi me aba te ko ka bei ze we don't inject chemicals si ga chemicals anui inject te wai mak sui ka bei te pa ka hang ge du he pa le Kadai pare ke paksi be Usain Bolt consecutively Olympics ke le lu bam pe da pogu diet study te liang ale I pang ko te me be ka be nya te ko so ka be ge anui da ga scientist bam designer ne ka be go properties ko bam be me ka jem na ra me ke kem na crore la mu le ting kong akyan na len do aring ting zun te do bui lai na ting kong mingem na len do aring ting zun te do bui lai na si po hotel sak sa te lo apum iya di lai na crore le peng za mang lai ko India ga puting la bui lai ka be just one classic example I'm quoting example kera na ilu ko le ka be za ma do anu re he ka pai ma ka mate pa la be that means anai go ka dai I da ni anai go kadai I bi na da hebi se gena pra I ba mahim ra le tai bi lo da he pa ta ni na si ka bei te wai lu za parensi si kadai pre ga parensi nang pe te la da hey hana mara me we need people who should sell ka bei zo ba pe ge la no na mai kadai pre ya lung I lang bra me so lo si mi IS officer mang no IS o ile government employee kata government employee kya na lung I pelak le government employee kya na lung I da le designer na he or she is doing corruption te bizig na lung I ko noi corruption te ma na te bui sak bui ze mi gu gari kare lu ze ne kya lang na ting kum yem be lu ze ba ma bui barang kang run le so bam bi du do kalang lung iu le designer na te sining sing ala mui te sining sing sang ko lo nga we need young agri entrepreneurs pe ge la mui le entrepreneurs so na te ra se le si na te u ka be zo ba market pe si gu sko wa ka be zo ai me le si pe na young agri entrepreneurs te designer na agu ka be zan ko wa zo ai me si u market bam si u crores of money generated ai zele no education sve hebe za ka bei zo ba thak le siu le na mai akhang pui ke tamang long na America gen long la mai le pa America tat pa ting kong kanar na Florida pa bam la le pa na rang le Asia market ge suya lui ta le suya lu tat pa za kg ge $5 pe le suya puting la so no le but we need educated people who are wise enough to do this marketing strategy. Aloi hana me lucy siba nang so lucy siba business school MBA ka thai ban nang ko elite MBA schools. MBA pazita pege IIT na loi paluza anai bu suya market putting la ba. Wai America sang ba suya te la le se. Sidu lolo na lu taw lak pa hi la le ko. Hena America samba anai suya zo do we ko me we can be so rich entrepreneurs karun le noi kalak lung ingam ba rachi for example jikom nai ram phulo me ga pau pastor anu pastor te pe my function chairman te pe la kare ngau lai da la kare that is too less yana samran le too less tingkum kum tut kai da la kare runa turnover samran me na mai anai ramen kyo pina rogane entrepreneurs aket bambe agriculture go entrepreneurs bambe business school na loi pa ko ke bambe IIT na loi pa ko ke bambe na mai anui ni tam phuloga lungze phuloga bamze
anai we Mumbai ge Lamborghini thaudina anai le thawam bui bagu resources ka lam le noi resources hebana je ko na go no you can you help me maroza lam le noi long ia bagu maroza lam le but I ga ko ni we don't have to brain Rasiza goram le ileda pulo le ileda ko le ileda markets are up and down along with it. But if there are young entrepreneurs, IIT na business marketing lo lupe, my rasi goram me pulo ga kizi ga high sum pe dina market ga high stroke le pe da bui ups le down le ga da market bam ten nu da na mai kumla ni de biga Assam Rifle gu DIZ na rang le Tamenglong range le ne go kumla za anoi lui kam no le Assam Rifle Northeast State sanali hanga anoi lui kam le buile le see it's a market crore de kemi so anoi roga entrepreneurs my successful entrepreneurs de be designer na IS le ya pigega le you cannot do much unless you're very corrupted lawmakers maramne MLA maramne law de le punuya ne implement to some to ko entrepreneurs na anai ram kyo puna zu kadat kadai do pibe entrepreneurs ka lam le no and we have the resource ka lam le na mai nang nui Manipur ya ba ma siu dan ki den ke di malay na siu da likla hadui likla bottle ngawai di ma sakai di ma ba to na likla bottle likla bakery pena you see that's the power of entrepreneurship likla go entrepreneurship ki na si jate ko da crore turnover de la da si ligla hadui za digum te pase ki de hadui tanet noi kadai kang na panya drill de pa ko dun da nan drill mai di ba drill de pa ko mu ki hare ki la sui we can sell our water hadui zo poi sui supply Manipur we don't have entrepreneurs mind ko na wang ase education na wang le no business school iba get ra IITs ga good ra then you will have the mind dog they nya primum syarak pa nala dui ram na lupa luza filtre de luza mai anai dikla dui sangla ni ana re ki na lo kalung la soi nga ting toi di le lo kalung ra ri soi apo resources lai na multi crore ang generator pa do pui soi samna te rasa young educated people young entrepreneurs mind ai zan ko na wang rasa le si ka the be na wang ko not just IS doctor engineer yes si le idale do si po so chup Anoi hai manado kay daw wiba lang mule marketing strategy siba the my student bao na Roselty chiaigo sa le ma kamel sa le ma Roselty mai shura champur ge brand de la maramane packet lo jo chu lu it's advertising de la mai lo get turnover crore de sang dai bang dani we have it in abundance akela anoi ta ya digom there's a market strategy there is through education na wang le no so education na go bambileng do invest it first sai na man rang bagu proverbs ai tat bam ke kote le you plan for 1 year ting kom ke hang plan te design na me bangling do you plan for 10 years ting kom kare hang ro na nang plan te design na hing bangling do you plan for 100 years ting kom hai hang ding na invested on education in education na investor lorang gamai China has a world superpower da mai ge president America mane Venezuela go president do nim di beze kana China is voicing against directly to the president of America si janang pathau ma ko sangam beze where does it comes from panu education system e di bege panuigu hage hare kanat idi bege panuigu morning idi bege maramdu challenge de ngamle noi anai maramdu my challenge de bana anai ram anai day I ke le bana challenge de male maramdu challenge de bana through your brain gazette officer de ke bam di se scientist de ke bam se
solo siko bamse litigation file te do ko bamse so na anai go forest conservation go government go policy wang bloge nang halu bi te dai do lak tele rang wang bloge so na anai go file pora se kin pe na anai go file pora sia na pagu ge ba hang na te ko so file ko siko bamse solo a b c y z pazita ko lo bamse gada we are so powerless Himlona lang ba may low power gada. The only power, the only annigator ba na law sika lepige nang da doctors lepige nang da scientists lepige nang da political leaders lepige nang da. All these things will come from good education. Hapuy pe me. Ngay da kay irangay na iba na. Minamali si ka tay baka ka na mikile te na isulo. Ay sa irang za bamla. Minamali si tay ka na kide na. Mina melisi ki thai kak na pui maramang ngai phai ni nei mina melisi thai kak na ngai tam tem zai nei mina melisi ki thai bang kak na ngai ki hli pasat mit ki kwa tam ko hang se si da nai ka ting kum kyan do nang tei tau lai maka hli le kwa ka du washing machine le lui ta du ma du lui ta lo ke anai nam du school i ba kai ke anai nam du tuition sau na le ka thai mi me du kai ke mai Kyo pina madagay I rangai nile. Anay go success te rabana. Ko government scheme na dumagle. Emle pe tayo na may gate ke pa kami dumagle. Emle pe tayo na may museum ke pa kami du anay go development magle. No, that's not lasting solution. Lasting solution na anay nam do talay mi ba. School iba ka kay ba. Usa imda ka pe ba. Get entrepreneur success te pati dahil na ne. Loy de leni. Loy de leni Singapore hang ket go brain child na miri tang ken na we kalo himlo ket tau tui gumze we need that sigo museum na bam design na kyo pina ma mai noi decision lu lo ago museum na ket pa design na or class 10 get tu si ma class 11 get tu si ma graduation get sam na ano kyo pina ma rangkang ha ro lo za ka pui lu ya ba mak pa rangkang ha ro lo za so india ram ge school ilang man ko bam sa sia kai ni noi ba decision lu ki le ni then we have a future hena ano future lang mi le Miki te blona haram lui nei zaluke ka dei ka sei na lui nei anam dung kut pelona zaluke ka dei lui nei anam dung kut pelona ki tameng longa ki phung yung lui nei sipo ki phung nang su ko ta te wa na ma do ma lam se ka dei pre lung be lam se te si ning sing ga nang ko ta te wa te si ning sing si pe mai design na ta ku ba tu kang na le za crore hange te le pe do bi bagu resources anui da ga lang mi nei let's invest it with our whole heart and soul. Tamanglong ko context na rang ada, tamanglong nga pui pe me, ngui na mera me, especially anui lower kyo pui na me. Ngui na me hang zemeram heru nga wi lungi nam do ze. Lungi nam ga siya nang ngui nam do kai sulo. Lungi nam ga bamba na poi na lena success to malinoy. Tatay bina corner. It's a corner place. Samse ko da. Ngui namado lisi te singing sing kai di na na tameng long gang ge bahara ki le pedu te pete go jemna na ngo bam ge pedu what ma kai di da ga school ta ma bam le sita da te bam le sita da kam kai nam lung kheu tim bam le sita da sigum bam kai so lo ngau ge school ilang sa ko go school na curriculum ilang sa pedu hapuk lu le invest lo ni Class 10, 12 loi pa na, BA loi pa na, exam tha no ka. No. Na mai ani competition ya success te ma play za. Basic education ya ani education class 1 ka na nyang su ako le. Nyang su design na exam poi na rama punoi hang sa kula ta tiu le. High cat sipai male bam daw ko le ni mai anai ram gyo pina hundreds of soldiers bam daw ko le te bina sekula ko da spy exam tha pepe hang ka hang na run re nam sana mi ba riam ke ko re wa hang le gai lu it's so shameful kang ham go de le ai ze kilung ta de le pose na I rang siya maka abdaga de to ba rang le basic education si di na spy exam asu la ko le no basic education ko na so sa class 1 na so ko mai nai ram kyo pinang kang madaga I challenge de ne le phulwa ga le za government na school sui mak pe na pe sui mak tu government to te ka liu le ya ning set su lo hingbang pama
him ke dip do sui ka wa ka ba na it's wasting of our energy do government na sui ma bam zai na kalwa mara ma wang haro do na poi na ne pin pung tret ko do la ma kai tap song tai na ba ma li si thei ba yu da so ke kalwa ma lai na rang ka hai ke ha pa ka me sang ke ha pa ka me hai sna hai pa ka me nai ke ha me te wa ba tu so wai lo za ke anoi kain do lo za wei ta mai long na pa zi ta ba uza du le ngong do song kai le pe du because that's a good investment. I say Kim Samle no success to go Kim Samle. Government na lang wang ko is dio da yan sui male kalwa be na sui male okay enough of explanation. Explanation ke ran ran lu ko te me anai gu kalwa ga na at least class 5 me 6 sang ba me anai tai bam lu best education pay din na luai da me. Kisa ye na ting kya pe copy le ting kya pe da nam kang na ting kya pe copy le ting kya pe da Toksem wisdom school na class 10 loi pe le loi pe da Toksem school na wisdom school na class 10 loi pe ma degree sam no ndam kang ki ne MA loi ble MA loi pe da o ze gna anui strategy akelula po nam sana nama na school I ba ze pe ba mai lo kalwa ma chairman secretary mdula inang noi do my challenge de nai le ko hang na chairman secretary te lo fan pung wang ba NRCS no it's not about that NRCS anang go mak tu update tu te mak tu government na update lo ne ga le chairman secretary te ba na revolution pung wang le ka kali ba pung wang le usa ma hang le to lo pa si lo education ge za nang noi anui ya samse kyo pina ma na Panui go school government and sui mak pile le something panui na uza higher te wang lo za education ki ba pe lang le sa something ani role model te ki le have za my challenge te nei le namra ga sambida along ne ko sang le ya ne along ne ba sara ga le nang nui go me idu hana me te nei le It's so wonderful to be born in this generation. Agum bagu rahe nang ngai long tau ba ba za. Because sang rahe le. You have the American school in your hand. American bagu system of education nang bala le. Ui, si kan ding me pui ka thai le lu ko research le lu ko na li si ka thai ba nang bala le is in your hand. Why are you using it in the wrong way? Nang ko ta te be pui ma ba ge si za te lo. Everything is in your hand. Namai anigo tamay longa di si there's a bamba pa na doctors to le. Pugo mobile na li si kya za IS ta pa dai lani. Maring ma community z kase nai ze ma z kai ro lu le population kase na. Doctors hai kat pasila sa le. Dilo marama kyo pina ma doctors de ke bam se. Geze de ke bam se. Postgraduate deke bamse dilo mobile is such a wonderful technology nta ane university ya bamting agu professor kana rangle 2004-5 ninge rangle Chennai gan lisi thaida Chennai gan 1000 Oxford University go nangnoi certificate lu daw bai bagu re hewang le noi bi ning sang sila ta le Namayam pulo na len taw luze internet ibam gan le zen taw luze certificate course me ki to do buinoy city ta le nang mang noy use the technology in the right way technology is a kanjai bam phuya te le pakalo nang no yang ko ta te se technology is a lisi kya bi ke marama na crores nang no game download te na panuya rangkang ngoda ga coding ka thai lo za apo gu color kai designer rangkang pen ke hu apo gu color kai designer jang ma pin te hu apo gu sound effect kai designer jang ma pin ne hu apo hair designer social media networks ma install Twitter le apo gu apps kai designer laugh button kai designer comment pai do ba kai designer filters kai designer thank you za na anui rangkang ngong kyu da program na tik lusina kya ko programming te paga apps te paga zo paga nui na loiga ta te se si lu za piting ba because panui na design de za nang te ta na nang go brain na dopamine release te ko dopamine rehe akela muile hazai akela muile min thai go ma ke
signal brain na signal te le nang zai bam zai na tak te zai na ba mi ya ngo brain na dopamine release te biko so go ma mobile pe bam zai na pi dai nei te bi na sa ngo brain na dopamine feel good enzymes te release te bi na ko drugs te pe na sam me te bi na drugs te sa drugs te ko na dopamine release te biko pakwa ka dopamine release te biko zai kya la mo le min thai go ma kya signal kya pe pa ko ba mi ya milong hare blega halu te nei blega tak te nei blega zai nei blega mam ilia dopamine release te bina ko nang phone te ta na game te ta na I don't know what games Roblox le ma what games you name it pi ma ki pung pi ai ga pung hro sna ta ti nang go ting me ka ta bam ti hey young people na my mobile day luza maramana da my IDP internally displaced bamja kabete me bamja mobile pe luza need exam thopale hakimana baga hai mana zai ba bamja na zai pizza panuring ting tele di ko la ko lung sia le apui pe lung sia zai na lisi theita di le ba na Bill Gates na rang noi nang lung sia ba pui pe da lung ke bang gu problem ma le sa ndo lung sia ba pui pe da na lung ke lu nang lung sia le rang kang ga le ban ra na nang go problem le say young people nang noi pe hi te ni lo mobile ne nang noi ring ting tem sia lo my Finland the first country to dispose mobile Finland ge law government na pass di ko no tin kong kreo ro nang kang ba le na mobile tai mara di su di ba ka dai su then why should we use it te bina noi te sa marama o ida ning dang ka sia da ting kong kreo ro nang kang ba le na ne mobile tai maka Netherlands le implement te ka la da Australian game ba da mai ne re Christmas sang ne re New Year pa ma Christmas na New Year ka lo ket le pa dai da young gen 18 gana pakang ke de pe le na social media ga ngoi go account bam da la sa the developed countries are doing it si gana ge ba ga de he ko le na mai nang na le si chi pa lo za mobile gana ka be le zo da wi da mobile gana phai da pa le za nang zo da wi da ni phuluan thousand nang ni hang le za ko hang le za zo bam da wi da marama si gum hang ai tai long sui anai ko hang tai long sa anai ring ting tem sia pi hi tem sia ga tai long nei pose gana hana maram le za nang ngoi go pi hi haga di bago ziam na lu ya si lo ba zarangai da sine education go palangket na women empowerment le za kai za la moi si le za pi hi ti bi le su du sai na sa yo ze mai ga nai ram kyo pui baudi me panui general assembly mini general assembly bam le anoi pui no do rang taw ma le anoi boycott dai si za EPI da gan tong sim rim pe nong ya na pui nong tat tu ga ko hai zi lia pe za hala anoi ba pe le ni ba pe le ka sing malai na wang lo za phone na ku za bam le hapui malai wang lo ku ma le nam noi so na lo si announce ba sing te ma chairman ma secretary ma wang lo hapui mdu ku ma le baudi pui du ku ma le women empowerment lam ge isa ka ko le so mi Vivekananda na rang le ya de gum za nu pui nong tari ma ka nu decision du lo ya I question te nei le pui nong hak ta tu no ga I piliang ai ko min zim sia rai ta ko pui nong ga be ya how de gum za nang nu si za council go annual council za pui nong hak ta tu tari ma ka nu decision du lo that's wrong sia nang pui ma nu na sia nei tau na pui bau di na sia nei tau na nu la lu ma le he bi le tau ko ma te lo na population ya hai ke ka renew anu di sui anoi du tari ma anoi decision du anoi pam pi work out di na my feel sui women empowerment means ele anoi pui nong do reze be za na pe na ka pe na anoi la ka pe tek he le he ba ma pa no si po ma pa anoi na empowerment anoi du le anoi renten si lo za anoi du le ze ki berim ba na anoi ka pe na anoi du ka pe o anoi ra na anoi du he ba ma pa he wa de zaina anoi hai mana di su le za rang go so mi Vivekananda na rang ba kya la wi le I ta ba ma I ko te le
thermometer heba anui hare design na doctors mana mi lei kang akai mi za kang kia kai lu jang go temperature piule so mi ve ve kan nan da na rang le kyo pina ma di su mang mi ba chi nei na mang ga du pi lo pa na rang ba ze how do they treat the woman dai gom za panui pui me du phau mi ha pui me du tei long mi si za pi lo suppose za pi lo za decision lu ba bam ge pui men tau me di su da kalau go pai secretary ge pui me du representative me di su da ma tau sang tau di haki ba ge pui me du tau me panui du le lu chu ai me panui kwa leng king ai me di su da so the best thermometer to check the progress of the village to check the progress of any association will depend on how do they treat the woman. Suppose I Sweden na kyo pina ma na develop mak le ba da ka sak pale because they be saying na nang ni se ma meeting te da puinu to represent them ma le. Da why pe mara me nang ni ko kwata lu le he go ma le. Do ni lu le ko tri lo anui ma ning le rang bai le he ko le. He ma le design na my development rang za bam le se pruang ga ya sakai du le apui marame anui ran sia na harana palang dam samai le physically men are created stronger than us sia na hape medwana anui riswawi dam panui ran sia di kau le panui gumanu an ran le do kui le do anui ran sia baza I pathak ka thayai le to sining singa la mi le noi mai haizelia pe na malai dina Iana court takusui. I will take him to court. Court can I hadau ke? What diko? So I mind kyo pinan dui lu pai lu pui po lu tadai ami si makami ki wang ne. So anu go ren si ze. Hapama kasang ma ai za samsang ne. Anu go ren si ko na bam lo na ke anai nam lu to sing pe ke thai ke. Education nene anai go rensi anai do empowerment te we no na mai anui lu si ka thai ta lu za anui nam ra me Korea manau te le nong king sia sulo Korea manau te le African manau te le Punjabi manau te le Bhutanese manau te le bla 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 bam za ngo right si man na go manau le te sulo nang na si go manau te ndu court la mu le ba ngai sulo Sipogo rights nang siu na you should have minimum education. Nang na graduation sang ba lo si thai nang go rights nang siu ni. Ke iku me da nang ko citizen na Korea me mau okay Korea me go citizen corner le pay si ai. Nang go account number ka wa rangai corner le si ai. Police na le register te wai. Matters le tanga di le compensate su nang su. Compensate su. Ano ya le mera nai ko ta te se no kya hang je gna Korea na le te slo ma le te lo ka dei pre di su ba thang le te ta ko le milung ka se ba ma dung kui le te ta slo ma le zai pa ta long pi ni lu ze lo he be la mi le wa su sau dia kai long na ngai do sau dia kai lu le kor na te le di su nang kor marriage le te du Christian marriage le te du chau so me dak le register te wai du lo na pi ti kai na pe len su so wai lu phang ma ko ni tameng long ga na go school ge pe tam thik pa na ra ma su ma dai la mi le pe bam le si ta da pui bam le si ta da anu izeleng rong ma community ge si kan ding ma go family get le panau le te si sing si ko da na pe le si ko da klak rim na da now na pe now ku ne nem do ku ta dai da ku ta bam bi le le te si ning sing si pui di da ga chao a go maintenance nga pe noi lo na pi tik kor na pi tik to lob go ga dam hai ket ke dam ha dai mi ngai wa panau rai pui hang ta Maintenance law le la mui Domestic Violence Act le la mui anui gum thaksi ase Domestic Violence Act 2005 kya gum thaksi ase ti sing ala mui na pe na tim piri yang su sam phawai sai na kor na pen zo te do wi no pol tim piri sa ta na kor ta lo he ba mak pa do apo ra me reze la mui le wa
Apa ramai zeza di gum si ala designer na le si kwa ke la mule lo ke la mule bo mai anoi kyo pina ro ke lo si ko red set bambine lak rit lang terya law school ibege ta ko bambine ma te le lo I la mui x ik close ik nang su pi da click lo ik na pi da Asui anu yan lo le simaka pau pai se le simaka anu na lung dim pakai le pe nong ki yang lo le da tata mi pum le ten sia da si pai da truta so na lu da se so anai gu power la mo le wa anai gu rights la mo le em poim pe se gu pau pai se gu sia pelang keta do India ka dai ga lung ba sai sui ze di lung go constitution la mo le si constitution si na pe meram le nui do na ha ma ko mai ze ya pe na so na ha nga ma le I know the rules pa za su ta hing le a su in the le ka pa I so we te lang da pe bing ai na meaning zita ai lo ai tau da do pa su te pe te gu do la ko because I know the law si la su ai ka ta da te ma ko be pa si su so sigum ze anui hai mana anui law si na anui ren si le ko anui ro ga anui gu ren si pa ka ba ze anui education na mu le he ba ze rang ai le na mai anui dang ga gu ta ti ba gu ga na dream ke ze adui le en rimai de ba ze wo dream ke sungkling sangam ze dang ga na so anui he pe dang da pe dang go re he da po ze ga na anui pui nong du le pai council en taw ma parim ba na sing ma hai na na si kan la da do na ma hang ga rang ai ba ze asui goram pui le ze phulwa mei pakai la se mei pakai bam do bui po ze ga na pui na ma sam tra ta se za happy marang lu na ku tri lo za kim sam sa da pe dang ba ze ga na sporting ana now it's gone spoirana ta ta le wa po ze ga na anoi do pai council le en taw wai do progress ngau le design ana Jawaharlal Nehru na rang ko you want to awaken your nation nang zan ma do nang tem rak pa nai me ko te rai lo pa na rang lo first awaken the ladies pui ma do tem rak pa rai lo rang ni pui ma do tem rak pa rai lo en zai na pulo man di su o kyo pui na me pui ma do importance pe ai women education na pe ai tong du bi ga ni du la ko ai po le na te zai na anoi di su le you want to awaken the nation today tem rak so nei me pui no tem rak so ai rai lo ha pui maram do hale maram do pui maram do khia so ai rai lo design na I bu le Jawaharlal Nehru na rang le I ai za ta ta bam ke sa le ma do dun rui point na pe ken karu na lim hang ba nang nei ngom mo le pe ken kana kalam sam rap hu bi kali le hu bi Pekan kena kelap peleza scientist mana rang baza same momentum speech ya ko lian be nubi lian be nabi hema ko apui me do so biang alo nong nei meeting te za bang za dugum lim hang alo ken kana nang ko le ken get za women folks ta because ko ta te bizina apui nong na tingim pampi na po sui pampi me do za le za te ro lu ka le samrap rap ka na we hu hang ko le po ze na anoi hapui me do le za empowerment za na anoi di su ko lo le be za rang le chipko movement 1973 ke peti ba Rajasthan ke development ka di wang ba ya pui maram na sabdam mailua himlo tong sia du de bambe pui maram na singbang guide pui ma hangket hangna hangket na hingbang ke gai za po hingbang pui daw la gai za guide Zabambega Chipko movement Zanka Sangba history mina kya Zabamba the power of women pui ma swing some designer government na do beta laser anoi thing am le no the power of women pui ma swing some designer Chipko movement industry kadi na multi-million dollar kai ke za anoi industry la pa kulai pe no arama dai long nei te zam dollar lai za hingbang pam te pui ma hai sang mana hingbang pam kam mai be government gu policy te do laksa ka sang ba history ya kya pam se the war of ima anugu nupi lal gu ka anui history gang ki magu history ga British me do te blaza pui magu power the power is there when we comes together pe me so anu na friends go unity laser anu te wa nang le basa rangai le kaloi bege agu action plan
in adaga action plan bambase in thousand along suiza politically we are dead politically let's say that educationally also we stand in ground zero economically we stand in ground zero piwang daga solution ma duga de solution nang kolo education revival kyo pina medaga wang di lena success a caterpillars mai na it's a vicious cycle Singapore ga hang capena himdo ga min thoi be za rata cha ba bang gum za nai ram kyo pino amro ga entrepreneur success a petale na anai go resources lena ka sak mi abza ko bam law na education na law mi le noi pok zegna anoi action plans ang ko law mai ta pa zai na ka bui kero to sale ka bang kai to sale na mak pa na go action plan do strategy a lulu za anoi go 10 years down the line tin kom kro lu nga anoi go target ko me IS aket pa rame entrepreneur ket pa rame IIT ke hang kya ka langai dina America go School of Business kan kya langai dina Oxford University Stanford University lang daw bile rangkang le ma ke ma le lang kai him re le ani crowdfunding de lu za nai na ma thulu bui ko bam na business ko le za lang le IIT ya langai le ani te kile ai za action plan za anoi together we can anoi haroi lu za khu banam le bisa anoi te li ai kile bisa hi ti le su du rang ke rang hang ai be ke samao san zu ti be bam zai na hai mana na do nai ra de le bisa ngai de le